hande ko noone julde nawnuɗo ko honno nawnuɗo juulirta. Yajibu alal marid an yatatahhara bil ma'i. No waɗɗimo kanko nawnuɗo on laɓɓintinorgol ndiyam li raf'il hadasil asghari wal akbari fi ittugol tayre tosokere nden e tayre janɗuno nden. Si salligi makko no boli o salligoto, si tawi kadi mondi e janaba o laɓɓintinorto ndiyam o loototo kanko nawɗo on. Fa in lam yastati, si tawi non o wawata kanko nawnuɗo on o wawata alwudu a salligagol bi nafsihi, o wawata salliganagol hoore makko, yuwaddi'uhu khayruhu, haray koyo goɗɗo go salligumo. Imo nawni kanko wata salliganade hoore makko, koyo goɗɗo go salligumo. Fa in shakka alayhi alwudu, si tawi non ɗum sattende kadi woni e mum, o wawata few salligagol ngol tampere no e mum so inno salligoto, tayammama bisaidi tahir, haray koyo o tamora leydi. Si tawi si o wawata salligagol goɗɗo ngo noon no wawi mo salligude, mais si on inni salligay mo tampere o heɓa e nder mum, sadi hay si goɗɗo go salligimo ko ɓe adda mo hayre o tamo. Wa yajibu alayhi an yutahhira thawbahu wa badanahu min an-najasat. No waɗɗimo kadi kanko nawnuɗo on laɓɓingol conci makko ɗin e ɓandu makko ɗum immorde e soɓe. Ko be ɓandu makko ɗum hara no laaɓi, conci ɗin no laaɓi. Fa in ajaza, si tawi non o ronku ɗum o wawata, si tawi o wawata laɓɓingol ɓandu makko ɗum itta soɓe on ka ɓandu, o wata laɓɓingol conci makko ɗin itta, o wata kadi laɓɓingol conci ɗin o itta soɓe on ka conci, salla ala haalihi, koyo juulo e alhaali makko, koyo jilde soɓe on, ɓayi mo nawni. O wawata ittande hoore makko soɓe on ka conci ma ka ɓandu, haray koyo juulo e on alhaali ɗon. Wa salatuhu sahiyatun, hara kadi julde makko nden no seli, wala i'adata alayhi, o fillitotaako kadi julde nde. Wa yajibu, no waɗɗi an yusalliya ala shay'in tahirin, nde o juulata kadi e hunde laaɓunde, hara tapi on no laaɓi, maka o juulata ɗon hara no laaɓi. Fa in ajaza, si o ronku ɗum kadi few ha o mara feere ɗum, salla ala ma huwa alayhi, joni yo juulu e konko woni ɗon e muɗum. Wa salatuhu sahiyatun, hara kadi ɗon kadi julde makko nden no selli, ɓay o ronku ko nawnuɗo. Ko attorte kon taw ko simo waawi, aray mo yamira ittugol soɓe on ka ɓandu makko e ka conci makko. Si o wawata yo juulido e conci wonduɗi ɗin e soɓe ma e ɓandu wonduɗi soɓe, ɓay o wawata. Nokkure ka o juulata ɗon kadi ko waɗɗimo ko yo ittu soɓe on ɗon nde laaɓa koy, simo waawi. So o wawata o juulira nun. La yajuzu, kono daganta ko lil maridi nawnuɗo an yuakhira salata, nde o nennata julde nden, an waqtiha gay waqtu mayre o. Fa in shaqqa alayhi an yusalliya kulla salatin fi waqtiha, si tawi no sabtanimo kanko nawnuɗo juulugol waqtu be waqtu e leer muɗum on, o wata juulude fana e leer mum on, alansara hewta kadi o juula e leer, putro kadi hewta o juula e leer, geeƴe hewta joyi. Si tawi no sabtanimo ɗum ɓayimo nawni, jaza lahu ljam'u bayna al-zuhri wal asri, aray no daganimo hawtitugol fana e alansara, wa bayna al-maghribi wal isha'i, o hawtitoya kadi putro e geeƴe, ɓayimo nawni. Si tawi seeɗa kala immagol ngol juula kanko no sattanimo ko nawnuɗo, yo hawtitu fana e alansara, o waalo ɗon kadi asi putro kadi hewtoyo hawtoya futro e geeƴe, ala ma tayassara lahu, no neworanimo wo, ɓayimo nawni. Qala ta'ala, Allah daɗi ka Qur'an, yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ko falana on ko newende nden, o falanaka on sattende nden. Ka suratul Baqara, yuridu llahu bikum, Allah ko falana on al yusra, ko newende nden, ko weli fi kon, wala yuridu bikum, o falanaka on al usra, sattende nden. Ko ɗum waɗi si tawi ɗa nawni an yiɗa newnana hawtitugol waqtuji ni. Amma al-fajru, si tawi non ko subaka on, fala tujma'u ila ma qablaha wala ila ma ba'da,
wono ɗum ɗon o subaka hawtidetake. A wata hawtude subaka on e geeje, a wata hawtude subaka e fana. Subaka ko kañum tun juulete. Kono noon fana e alansara ɓayda nawde a wawi hawtude. Futuro e geeje a wawi hawtude. Wa yalzamu lmarid an yuaddiya alfaridata ka'iman walaw munhaniya. Ko waɗɗimo taw kanko nawnuɗo on kara num ko yo tottu farilla julde nde ngara himo dari, hay si tawi ko yo turo. Wala ba'sa ella kadi ala ini tamada ala jidarin aw asensio ɓaarike kadi e gimbal o mara probléme, ma o ɓaarike e hoore tuggordu o mara probléme. Fa in ajaza anil qiyam, si tawi noon o wawata daragol fes, aw kana fi qiyamihi mashaqqatun zahira, ma hara so darike o heɓay sattede no feeñi wondema daragol ngol ko no sattanimo. Aw zada maraduhu, ma daragol ngol ɓeyditanaymo nawnare nden. Aw ta'akhkhara bur'uhu, ma ko darotogol o juula retardinayi leetinay sellugol mo ngol. Salla qa'idan, ɗon yo juulo ara ko jooɗiɗo, yo jooɗo juula. قالت عائشة رضي الله عنها نين عائشة ماكي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربئا. وإني ميين لا نجول هرأي بجودي. وله أن يجلس على الهيئة التي تسهل عليه. No dagani mo kadi kanko na ɗo nde o jooɗoto façon jonde kala welande mo fii. Si tawi ko si o deppike wedi fii yo deppo, si ko yo ƴoɓo yo ƴoɓo, si ko yo jooɗoro wano tayyotoɗo kala no jonde nden tawata ko nde ɗo jonde welani mo fii, ɓaydi mo nawni yo jooɗoro on façon ɗo. Fa in ajaza anil julusi, si tawi noon o wawata jooɗagol juula kadi, ɗon kadi o ron salla ala jambihi mutawajjihan ila alqibla, yo waalo e hoore beccal makko ngal o fewtira ka qibla o juula. Yu'mi bir ruku'i wa sujud, o eɓɓa. Aray ɗon simo wadde ruku ko yo eɓɓu tun, simo wadde sujud kadi o eɓɓa. Wa yakunu sujuduhu akhfada min ruku'i, mais simo eɓɓude fi sujudu on hara ɗon ɗen hoore nden no joli ɓuri ka ruku, ko yo uggino tun seeɗa ka ruku o ɓanto, ɗon o waɗi ruku o eɓɓi. Ka sujudu o uggino hara ɗon no ɓuri ugginande nde ugginino nden ka ruku, hara ɗon no joli, no ɓuri joltude. Ko ɗum woni ka sujudu. Yugarribu wajjahu min al ardi qadra taqatihi, simo eɓɓude fi sujjugol ngol o ɓanna yeeso makko ngon e leydi ndin ittirino ko heɓiri wo feere, ittirino taagirana o. Wal afdalu, ko ɓuri moƴƴude, an yusalliya ala janbihi al aymani, ko yo juulu e hoore beccal makko ñaamangal, o waalo hoore beccal sengo ñaamu ngon o juula. Fa in ajaza an istiqbali al qiblati, tawi kadi o ronku o wata fewtirgol ka qibla, salla ila ayi jihatin tashulu alayhi, donc yo juulir e jiha wo newaniɗo mo, ɓay ko o nawnuɗo mo mari nganto. Wa in ajaza an yusalliya ala janbihi salla mustalqiyan ala gafaw, si tawi kadi o wata walagol hoore beccal makko ngal o juula, yo waalo o ajjo e hoore hoƴƴudu makko ndun. Wa rijlahu ila alqibla, hara koyɗe makko ɗen ɗiɗi no fewtiri ka qibla, mo waali mo ajji. Yu'mi bir ruku'i wa sujud, o juula ɗon o eɓɓa fi ruku on e fi sujudu, hara ko eɓɓugol tun. Fa in ajaza anil ima'i bir ruku'i wa sujud, si tawi kadi o wawata, haray mo nawni moƴƴa, hara si yewti ka o waɗa ruku, si mo waalike mo ajjike ni imo juulude, hara o wawata waɗugol e ugginugol hoore nden fi ruku on, ugginoyande kadi fi sujud, hara ɗum ɗon newotako, haray ko honno waɗirta. Nawa bi qalbihi ar-ruku'a wa sujuda, haray ko yo anniyo ka ɓernde makko, si hewti ka waɗa ruku o anniyo ka ɓernde mo wadde ruku o ɓanto ka annuye, si hewti kadi ka sujudu o anniyo ka ɓernde makko mo sujjude. Almaridu,
nawnuɗo on la tasbutu anhu salatu madama aqluhu sabita, julde nden fukkota ko hella makko tanke hakkille ɗen no tabiti, tanke hakkille ɗen bonani innetake oke wota juula, ko be o juula haysi mo nawni. Si tawi tun hakkille ɗen no ɗon han joni iɗe tabiti ɗon ɗe bonani, ko be o juula. Ko ɗum waɗi si ɓe explique ɗum ɗo fuu no juulirte ɗo. Sa wawata daragol jooɗo, sa wawata jooɗagol waalo hoore beccal ma ngal, sa wawata ɗum waalo ajjoɗa, fi waɗugol ruku on uggina hoore nden seeɗa, waɗugol sujuudu on ugginade moƴƴa. Si tawi a wata kadi ugginugol hoore ma nden, anniyoɗa ka ɓernde ma o ruku on wonɗa wadde joni, anniyoɗa kadi ɗadde sujuudu. Kono julde nden tanke hakkille ɗen bonali, ko be juula. Almaridu nawnuɗo on la tasbutu anhu, fukkata ko e fi makko assalatu julde nden ma dama aqluhu sabitan, fannama hakkille makko ɗen no tabiti ɗe bonali, ko be o juula. Al ihma'u faɗɗegol noon bisababil marad awil ilaj hukmuhu hukmu naw. Si goɗɗo no faɗɗa, o nawni o faɗɗama, ma o ƴetti lekki tun o faɗɗama o hitama, hara ñawore on ɗon nde tanke himo faɗɗa ɗon no waywa ñawore ɗaniɗo. siɗa ɗani hara hiɗa ɗani ko leer mo finuɗa o, ko ɗon noon an waɗuto ma o yodi, ko ɗon juulata. Donc siɗa faɗɗa kadi wagutu on feƴƴi amara probléme, par ce que iɗa faɗɗa, ko si a ɗiwti juula salli woɗa juula. Almaridu almusabu bi salasil bawl, nawnuɗo marɗo o core core hara bawle ɗen taƴata iɗe yuppoto, aw istimrar huruji ri, ma hara himo itta hendu tun nden nawnare kadi no woodi, hara mo itta hendu tun mo itta hendu. Walam yabra bi mu'alajati, o nyawndike ha kono sellade, ha joni bawle ɗen ala taƴude, ma a ko itata kon hendu ala taƴude, o nyawndike kono marsali, ha joni o sellade. Alayhi an yatawadda li kulli salatin ba'da dukhuli waqtiha, on ɗon ko waɓutu be waɓutu, no waɓutu on natiri o yaha o salligo o juula. Nawnuɗo siga nden nawnare ɗum jokkodirgol bawle ɗen hara taƴata, ma jokkodirgol ittugol makko hendu taƴata, ko yo habbo ha waɓutu kala waɓutu, ko si waɓutu on naati o salligo o juula, haysi ɗuma on hara no continue ɗon. Wa yahsilu ma yusibu badanahu wa thawbahu, o loota ɓandu makko ndun, o loota coñci makko ɗin, ɓandu ɗum no laaɓi, coñci ɗin no laaɓi, o salligike haysi ɗuma on no yaltude ɗon. Aw yaj'ala lis-salati sawban tahiran in tayassara lahu zalika, waɓutu kala waɓutu si tawi no newanomo ƴettugol coñci ɗi bawle ɗen ala e mum, o change ɗiɗa o watto coñci goo laaɓuɗi o juula, si tawi no newi yo waɗu ɗum. Wa yahtata li nafsihi ihtiyatan yamnau intishara al-bawli aw ad-dami fi sawbihi aw jismihi aw makani salati, o wattana non hakkille, o ɗaɓɓa goɗɗum ko o waɗata hara bawle ɗen yaltata ara e coñci makko ɗin, ma e ɓandu makko ndum, ma e nokkure ka o juulata ɗon. Exemple, o waɗa wano jar ko e pampes, hara ɗon bawle ɗen ko e pampes on hattata hara memata e ɓandu makko ɗum, memata coñci makko ɗin, memata nokku ka o juulata ɗon, o waɗa siga kala ko o ɓisata fi kalugol bawle ɗen waɗa ɗum. Almaridu allazi yahtaju hamla bawlihi fi jihazin aw wi'ai, nawnuɗo tawowo bebe hara ɓe waɗanimo machine, ma ɓe waɗanimo tun ko inete miran e haala pula, ka bawle ɗen ara, par ce que bawle makko ɗen no jokkodiri taƴata. Joni kanko imo watta pampes, ma mo waɗana goɗɗum go ɓe jonnaymo ka hôpital ton goɗɗum ka bawle ɗen ara, siga ɗum. Aw yahmilu mukhazziyan asna'a salati, ma hara hayso mo juulude iɓe waɗanimo goɗɗum ko remplaçantammo ñaamete on, ko ser wano o intravenous feeding, hara ɓe waɗanimo siga ɗum. Hukmuhu ko woni ñaawore o ɗo ka hukmul marid almusabu bi salasil bawli wal mustahada, ñaawore o ɗo nden kadi ko ñaawore
wano si debbo no nawni ko innete kon o soncagol ko ñawore wotere kanko e o marko nawnare hara bawle ɗen taƴata ma hen ittugol en ɗum taƴata fu mum ko ñawore wotere. Si tawi himo waɗana miran mum ka tata bawle ɗen ko ɗon arata wona ɗon ha o ittoya kadi o yuppa o fixa kon ɗon kadi yatawadda ko yo salligano inda dukhulil waqti sanga waktu naati o salligano li kulli salatin kala julde wa yusalli o julida e ɗum ɗon wa salatu sayyatu ngare kadi julde makko den no selli hay si konko ɓe waɗanimo ɗon ka bawle ɗen wonata ɗon no e makko kanko ara julde nden no selli par ce que o nawna ko nawnare waɗi. إذا كان المريض مسافرا للعلاج فإنه يكسر الصلاة الرباعية. nawnu ɗon himo wayasude yo ɗuytu julde kala ko juulete ko nayi o juula ɗiɗi o yilto kadi o hawtita fana e nasara e geeje subaka. haray hande ko ha ɗo fi julde nawnu ɗon inchallahu taala ko ɗo ɓen darade. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريدا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا فن يندي في بروي أم سيد أمد يا فني. السلام عليكم.